abahinji b'omwani yo mwishaza lya Kajara mu district ya Ntungamo misho bagahangira iguru mbere rikirira habwe cyane kitandikire ndero omwana gwabo gukoma koko kuroka shana nkaka kumurazeyo murwane mununga kureba ngo itwe Ntungamo twayongera kufuna program za irrigation abo kuba kurani ndaze mu statistics nashanga ngo ekiti cy'omwani ekikuru nikyetaga litazi 20 kuzara 30 a week. Kajara arobutukutewa omushana gw'amani natu wagureba konka twabwira abayingi bitu okuzombi irrigation kuronda mizi go kufuhira namwe nayindi kugambira abayingi bitu nka 50 arigana batimbire biziba ebarabe nibiyamagwa mizi go kushikera bihingwa bitu ngombure gwe cyanda ntwatine mizi gakomara abwo bihingwa bitu ngomwani nkentoke n'ibindi bitwinga mbwenu nga Kagarama Town Council nshaba mu government twatereho kandi irrigation schemes zibe zikanyeho omuru Town Council ita Kagarama kugira ngo abahingi babase kufuna amizi gakomara abwo bihingwa byabo abahinji abo bahatuwe koziremo umurimo batyo batana ko kurambura hamwe no kushoma empinga y'omwani yo murembe okwegera hari batahi babo okuba kwitarira mu mwana gwabo mu cyanda okurwanisa obukoko hamwe n'ebindi ahari aba bahinji 30 batendekirwe kandi baherwa na za certificate omyoge tari yemwe nemwe ba members bitu aba barabiro umushomo go kurebera omwani kurebera ebijuma nemboga na no kuronda ebyo kujya by'amaka gitu nare kitwakweta food security kumara emyaka 2 orecho tukitero mungaro government yetu yambereho ikata fertilizers ikata pesticides uherezo bobona nubutushikaho itwa tukubatari kandi ntushaba abantu bona kwejumbero mu kwingo mwani modern farming okwingo okumurembo kimwa bitushomere necho kolesa okwitarira mizi gitu nashi irrigation kandi twenda kusima government yitu government ya Ntungamo nemba okuba nabase kujya ekiyatayo bamukwatiraho omu irrigation system. James Tukahirwa Hanta byenjero umunyishengero wa Kajara nagira ngo government hati yahereze kutunga sente za loan z'ukwingana miliyoni 800 za euro ezo kwera abahinji kutunga project yo kwitarira ebihingwa byabo. Bakomora kandi buri umwe akakwate bomba ye ezo kora irrigation loan on parliament tukaiza kugira byamo rero kusya euros miliyoni 108 yo kora irrigation Ntungamo mu budget ejo ekeinemu emyanya 3 yo kwisha gukora irrigation okuchondoza no kwereka ngo buri kiti cyo mwani nikikozesa rita 20 kufika rita 30 z'amizi buri wiki waba no gushikera amakuraga gasha kwerias urutugusa.